Mà tôi suy ra mất tâm nguồn cái chữ cái nhà mà nó important cái là nên là cái nó qua nên sẽ cũng mà cái nhà mà cái tao mà chỉ phát triển cái nó nên mà cũng mà được ta tủ ra ấy các cái family cái nó tao tao mẹ nó cũng sẽ được ta tủ ra dia nativa, tá nativa, arte de nativa, tá dinheiro, que saúde mental, né? Saúde mental, né? História, minha vida é a minha forma, que né? E minha tadinha, minha saúde mental, né? Ele psicologia, área de psicologia durante vários está 100 anos, está em uma 100 anos, está na função da máquina, é uma minha área de psicologia, né? É marca de que no mana que quando a gente está no banco, mas é mana que banco que não chama, foi psicologia, primeiro psicologia, né? Mana que Paula na tanah, kau itu tentara, mama kau dia nak kita muat kan? Ada je, yang mana ini kontak size, psikolog, kan? Ini yang macam je jadi mana ini nanti kan nyunya kita je jauh, nyunya kita je cermat nama itu, ada je mana ini nanti akan nama itu kan? You know, since we can say, kita ni yang macam ni yang mana tu nawa itu nawa so itu yang ini bonus saya yang Outra cena não histórica de cana fora do ar já top que a morena de conta 2 nem do chão já na pau quando te copa na linha já já tem pouco tá tao từ xéo là có chứ ôi tao ăn cái bữa từ xéo Portaria 2759, mana que conferência na primeiro, segundo, não sei se quarto, mana que declaração unida, união de todos e com a cara, não é a que não buka ninguém mais na luta e mungkin ini mungkin kan kena ya macam tahu punya mungkin nah berarti ini mungkin tahu sih nyunya mana kena bukan ini mana ke problemas presente intelligence problema go cagar kena nói chuyện của trẻ cơ để nhận được cái ý là nhưng của trẻ để người chỉ được cái này tin người của ta chạy của trẻ cái này tập mẹ chỉ để tập mẹ cái là chạy của trẻ từ ta nhẹ cái này mà để chỉ từ ta nhẹ chạy của trẻ con ý của ta mà để của trẻ cái này mà để chỉ đây của trẻ chỉ có là tin là cái này chạy của trẻ yang mana toy, yang mana ada yang mana komunikasi kan nama jago. Oi, namanya não responde. Itu komunikasi kan nama, kena yang mana nama itu noy yang mana go saja. Tapi go back ke yang mana itu kan nak kira mana kira nah beri ini nyoknya kita, yang mana go saja. Macam ini mana người chỉ cái mà cụ thật cái nhà mai chút người ta kể ba năng ngủ bên áo mai cụ thật mà na chỉ biết là questão ao polícia questão de suicídio questão de desemprego questão de forma de desigualdade forma de nhà mà cụ thật nhà mà cụ vẫn là cái tahu thật cái sana mấy nhà bắt tập cái no mas sebagai bagaimana tidak ada dan cakap rumah suka bagaimana tidak dia match itu di air ya ada mana sih itu
Tama. Nhờ mà nó grava rồi. Ora niente, come non niente, come metti la chiave, metti nel macchina, che niente, il gesto, Sehingga ini mau biru kita cekli ya. yang tahu dah kan buat cek, itu nanti yang itu banyak kan. Dunia mana ke GP Sasa Universidade Bahia, dia vai na cidade que na coisa, universidade que kan universidade gratuita yang kan na coisa, samanya kan universidade macam format particular kan, yang mana ini coisa ni, mana precisa tá universidade pública, até que o meio tem um também que é uma universidade pública, top, e é mais que está se que semua então também por um meio, até também por um meio, Tercorre. yang cuma também por um meio que join também terke, o jargon, marche, itu adalah kan terke, marche tu, yang si 2 years que jauh, na yang nak cakap ni kan, yang macam jauh kan, yang mata tahu tak nak kubu, pun ini sudah tak nak kubu tak kubu kan. Jadi 50 reais na vez, tahu ini kan pode 50 reais kan saya kan, kan? Yang macam kos família tak jauh, kan? Professor sini, kan? Nói đấy cô ấy đã chia tay nhé tỏ nghe vợ nó cái chuyện của cho nên nói là chị ấy mà cái chuyện cái tỏ cái nào ta cũng muốn ra đều cứ nhà bên nó cháu mà oni dia marcha né que passa lá que não tá né marcha que não é marcha siapa pemilik ini nak cerita baik yang bukan nilai kan jadi kamar tanya tapi dia mata kau kalau nilai sebenarnya mah yang dia jauh kata kena jauh kan yang mana sekarang yang mana ini kenapa kan ada je dia makan nah jadi sekarang ni universitas juga itu ini mana cara ke yang marginalização nhà này có cũng cái tỏ tên tận nhà mà nghe bông mà ta nah kemarin mau baik jadi tak ada kan tahu kira ya kenal itu masuk tamak kayaknya kita mau jadi nyata sekarang makan kan itu kita buat teman mari ya mah marginalização datang kan bukan je maka di naik ke dengan ya ternaga terkait nak orang kan ada je, nari lucu, yang família, batangnya nanti nak ini yang kuat, nari taman aja, kok nasi kuat, kok nak ini ni, mata nak ini, nama ni tu, ni mahu kuat, jadi ni mahu kuat, ada taman tempat ni je, kuat, tengah ada mari berapa usia, mari tak, mari mamat ni, tengah ada mari tak família, taman tempat ni. của mẹ bên này Não kemarin terkasih dikira nama pasal komunitas era ada teman ini ada ini komunitas yang cici sesama kontrol lakin di mungkin yang precisa liderança de forma que ini solusiona problem nhà mà nó bố cái Kenya mana transformasi sosial yang ada Jerman oleh nama aksi yang ada yang nak kemajuan bersih nak terus gue juga tahu mereka gue juga jauh từ coi tao nó kita
Nó có mắc cũng có nhiều cái này chấm mắc ra nghe mà đi mày chứ đồ nhá mày chứ đồ chỉ chào này cứ nghe mà ta mà xem đi để nhá còn mà cái này cũng có là ok rồi đấy nhá tôi đã đến nhận chứ ini đi ada chứ ini đi ta nghe mày chỉ nghe mà ada có cái jadi kita sebenarnya reserva yang macam kena tata ni macam kan ini yang macam mah gitu yang ni mah seluar yang macam tentang apa tentang tu kok ini tentang macam ni yang mana dia ada je ini macam nak transform yang macam ada kemaju ni orang kita boleh jadi ni tentang mana yang macam tentang ni ini macam oh itu ni apa kena buat apa ni ni apa kena the nomor itu berapa ini nomor berapa kena mana ni mana terus gitu ni mana ke kalau sesuatu sesuatu nanti sesuatu kultural ni mana ni kamu ini Jadi, kalau nak jadi, nak jadi mana? Yang tu kultura tak ada, nak perang tu, nak menjadi perang, nak berjuang, yang macam nak jadi kalau yang kena perang kita nak jadi yang mana awak itu sensibel, jadi yang agama, ada ni juga, yang mana ni tahu kan, ni kalau tu tak tahu, ni tahu kan. Qualquer coisa, não está doente, já está na fragilidade do problema, na sensibilidade, no fato, na prova, doente, não adianta, certa violência, já gera, já teve mais de envolve 2017, 2016, muito banal, 2016, é uma violência que está no nosso estado, está na tudo, está na capa do rede, de 2016, na igreja, no nosso estado, nem nada, foi o rede, o rede, e da igreja, o rede, Nema, 2017, vale? 13.687, Nema. Violência de novo, vale disso. Nema, violência contra a mulher, não está dando aqui, não está dando a morte, mas não está dando violência. E é isso lá, vale disso, porque é isso lá, está em magari da cultura ini pet ada ni akan ini makan dia makan dia ikut kena bawa kena ya kita masuk tahu tu mata pet gay tahu mata cultura itu mata kita kerumpi kerumiran kerumpi mama ada cerita tu. Jadi kemarin kan Tete vai para tete. Kita sama kan? Tete. Sama kan?
Nanti dengan ngopet itu, gimana ngomel itu nak itu, mau di mana deh, itu mama tu ayah, mau itu mama deh, ini tu kan, kita mana kemarin tu orang ini, saya lah kan kalau itu memang masih benda bawa, ini memang benda bawa, memang masih kan kalau itu mayoria mama je tak tahu kan ada orang ini nak siapa ni nak cari sampai sana kerja jadi tak main cari tak mama yang nak cari kan main ya mama tahu cocok ada gimana ada gimana orang lagi ada dapat kita pun kapal kita kita tahu punya materi nama no main kita main sih bukan mama main betul ada saya pun sama mana punya materialis ini tak aja tak sih lain kali sabar ya cuma sih kok begitu cuma itu ada cuma nampaknya saya kan yang mana ada pennya yang main kan orang mereka tak semua komunitas yang apa itu kan harus memang pertama fokus kan cuma itu ada karena ini pun ini fokus kan bukan kan ini ya aku mama ya ya sesuatu ya namanya ini kita bicara yang baik ya ini je ya tahu hari kerja kita sih tahu mana ya mereka kata ni kurumero ya mereka cuma baca itu kurumero sih kenapa mereka tak ya kurang kali orang bertanya kemudiannya itu ayat jadi bertanya ke mama ketika ke mama ada kan dia main kemana kan dia main jualan sesuatu kan dia main dekat ayat kan jadi kita ngomong juga kan sebenarnya mama tak tega ada kan mama ya sih mana main bahaya mana baik aja main karena main ada ceknya deh ya tapi ya aku ini dengan ciri lah tema jual ciri lah saya sih pasti kalau komunitas juga kita ada itu yang Islam berkat ada jemaat kan di ada di mobil kan benar ini saya kan kalau komunitas juga dia ngobrol kita baik kena memang muat main bang kena memang image tak benar tak tahu kan krisis jalan sedar yang mana kan depresi yang mana krisis identitas di gênero tapi kalau não é krisis jalan sedar krisis identitas di gênero yang mana ke autismo, yang mana ke epilepsia, estresse pós-traumático, conflito familiar, violência, yang mana esquizofrenia, yang mana transtorno de personalidade deficiente, transtorno de personalidade deficiente, yang mana kita sama dengan ini sama com contato dele, né? Máquina número, né? Máquina pedofilia, né? Máquina, mana pedofilia, a origem mana dia, não? Né? Mana psicopatia, psicopata,
Calma, também não há de ser, Mari, da licença intelectual de aprendizagem. A última é para já mas kena go, já se vinha maka aprende. Mari, já maka point, já kana di conclusão assim, já kana para a comunidade vai, maka point. Aplauso bem forte do público presente. Agora vamos entrar na parte das perguntas, tá bom? Você de cada delegação que tiver a sua pergunta, máximo 10 pessoas, tá bom? Tempo de 2 minutos. Logo em seguida teremos uma apresentação, né? Estamos com a programação. Então vamos para o momento das perguntas. Você da delegação que tiver alguma pergunta, pode me fazer a pergunta, tá bom? Essa pergunta é que dirige o povo de Manaus palestra, né? É perguntar. Então, tá de ficar e povo, então tá de pegar mais e pegar que mais ele não aparece não, nada pena ficar para chorar, saltar. Mà ra có thể cái chuyện sau chuyện này sau thì cũng mới chỉ ta mà đi chọn đồ mà người ta chơi chẳng có cái gì có những cái gì đó dễ đâu chặt ta chặt chỉ tê ai cũng mới chỉ chọn đồ đồ mình ta chưa nghe mà tuổi rồi ta chúng ta phải cho rồi poi di ta đồ mình ta chỉ cái chỗ uno mà tu bene nhé mà có thể người ta chạy học từ ai đó mà psicólogo to nhiều cái từ ấy là nghe tao nói quên nặng cái ta phải nghe nào mà chị ấy nói đến cái gì cô là cái của má bắt được mà về sau đó thì phải lúc mà cảm cái cú này nó nói là để cho tôi để cái tao mà thấy đây chúng ta cao và bắt đầu mang đi nghe mấy câu thế nhiều chào thì con chào với được quên thế thì chào với cách cho bà đi đến ngồi thì làm gì chẳng thế mà đi chiều ra mà chân không phải nghe mà nói đi ra chầu ra đi có điểm tệ ta đi cho bà nhỏ thì chầu ba ta đi cho bà nhỏ thì phải chị tệ nghe bà nhá tệ ta đi ra cái chầu cho tôi nghe chầu đấy là anh không mất cho tôi cái tính lắm chiều con tu bà nói cho tôi chỉ cho tôi cái chầu ra đi ra ta đi phải cho thì nó mà professor ta nói là còn kinh lắm cái cái cảm giác là yêu cái tụi mình từ mà ta đi gặp ba chẳng nghe cái trẻ đấy nó ta chào cái món chào phụ ai cũng mất chân chào nó từ đây chúng ta cao nó bắt đầu có chuyện nữa còn chấp bé cái nghe tao hòa vào đây bên nghe mà cái tiếng nghe mới ta thì kiểu cứ nhá ta cho nó nói chứ nào có nghe mà rồi thì chỉ nghe chào to nó thôi còn mình ta cho ta mà để nghĩ là giàu chứ ta nghĩ mất tại vì người nói sẽ năng mua được nó tao rồi để to chứ người ta muốn phép được rồi nó chỉ cái mà mua này cái gì này cái rồi thì lại cái rồi mà có ý được tu cái chắc rồi rồi trên mình ra thì bắt đầu mà chào đi thôi đấy nên là ai mới xem về những cái gì mà đó ra được cái chị ấy phải chứ nên mình just cái đó là chỉ mua cái này bắt cho đi con mình ta phải hiểu được tao mà chào được chị ấy ấy nó thì chào ai cũng mới chỉ chào được ấy ngon nặng cái này mà theo cái chị ấy ở cái chị đó Tempo ensinado. ba trên từ máy người ta ngó đấy sao mà ta là tiêu cái nào bắt cả chị nghe mà chú mà đi nói chuyện professor ấy nó đi để chị con mẹ mà tệ cái nhà mà nhà cái nhà bà vậy đó
cái tên dân nghe à chị ủi chết chú ấy nghe ta cái gọi là cái cứ ngõ đây mà đầu ta nó chia cái đó chia nhà tôi là cái đâu mà tôi chia mò ấy thì mà nó ô tô như ta gì như là cái nhau đã cái sống tên chơi game này trẻ nó chả có tu mà nó là cái này nó chỉ là một tôi để tôi không phải cái gì mẹ mà nó chào nhớ chào ta tấm nhớ thì cầm quả này thì nó chào nó mấy ta mới thì cái này là Pessoal, vamos ter um tempo de 2 minutos, por favor, tá bom? 2 minutos, na hora que eu falar tempo, aí você para, por favor, tá bom? Porque precisa, tem muita gente para falar. Então, só faça a pergunta, direcione a pergunta, tá bom? Rồi qua mà tôi tập thể thì để nói đi cô chỉ một bác cái này nhá thì ta đã bằng nghe chẳng chỉ để nghe mà tôi đi chịu nghe mà tôi đi chịu bác ta nó nghe mà đi bỏ tại đi nghe mà bỏ tại tôi nói cái nghe mà trò cả chiếc áo của đi nghe mà bỏ tại ta bác cũng cũng nghe mà trò cả chiếc áo của đi tôi nghe mà ta nghe mà tôi đi chịu tên đồng thọ địa thì cũng mà nghe mà ta mà đứa mẹ cái ta mà ta chỉ để gì nghe mà cả papa lên sering juga punya tangan dulu naik ke kuma to mai ta cho về cái to là có đã phải làm ấy ai dễ thì nhờ được ta mà tôi nó có ya cái thì to đi ta mai cái nhưng mà cái ta ấy cái gì cũng cái nghe mà cả ghé từ pha là để nói chạy bộ chơi cho phải ghé chạy cái cắn nghe mà cả thì Cristo nikah yang kematian sebagai kafaran. Ya, pele wa tabaji makan ege sebagai rumah yang masih kemarin. Gung wa tamananya kan ya maka tu mana mau jangan saja terima kan ibarat ya. Iya lepas dari kemana saja Yo vengo más se banyak makanya tak esperança apa dengan mungkin kan ya kali ini tanah begitu ya kali ini tak tahu ke macam nanti ngomong ke nyoa kita na với cả nô ya mà thì suy chịu droga ya alcoholism free marijuana chỉ những cái mà ok và nó bị nhận ra Obrigada, professora Ezequiel. A minha pergunta para o professor, que ele apresentou vários conflitos, crises que existem na saúde mental, jovens indígenas e a comunidade indígena. Eu gostaria de perguntar, o fato que eu cheguei no Brasil, trabalhei bastante na Amazônia, Parintins, Sassaremauê, Pará. É uma coisa que eu percebi, que jovens uma dificuldade de se identificar a sua identidade quando vai na cidade. Os centros grandes, né, centros metrópoles. E a minha pergunta para o professor, diante de todos os conflitos, problemas e as crises, como um jovem assim mesmo pode trabalhar na sua identidade, na sua autoestima?
Bom, para entender a autoestima, né? Para entender a autoestima, tama, memang, digamos que não responde agora, mas tá, primeiro, aquela colega, olha aqui, aquela ideia, tá, vai. Esteban, kan, nung yang kecil, na itu na banyak, ya, instrumen yang saya awal kecil, berada, kan, ya, material ni, saya mahu, kan, saya itu ada, juga, ya, mana, tentu awal kecil saya, kan, tahu nama, tahu, pertama, nah, contohnya, Mei, yang kedua, Mei, yang pertama, Benyumnya kata, yang masih droga. Pertama, ini, Tuan tu, ada sih. Tuan tu, nanti mah, akar gerum, cang, macam saya, baca baru, tuan tu keren, dari keren, dari kak eci ni macam ni, nabai kekak, nabai nyai kak, ni mai kemana kita nak tu? Subsidi itu ibarat kita ni nampak, nabai kekak, ingat ya, ibarat. Kita oily mas ipai jalan kita, nak mana kebijakan nak kira tu, nak korang style kan, ni payah, memang itu, nanti sini macam ipai jalan ini, mulai ni kan, mulai tak kira si sama nama sunatkan dengan kan, korang sunatkan, ni macam nak kata, ni macam ni, mana itu, ni mana. Nampak? Orang kalau berdas, mereka semua tenang mereka. Jangan mereka ini dorang, jangan cie, jangan beli, momen, mereka, apa kita yang jangan mereka. Terus kalau cie, nanti tahu dia kereta ada call cakap kena, nak kena ni, kalau tanya baru ni call cakap kena, ni kita dia spray tu, kita dia kereta kita cek, kita pergi kita ni baru ni tak dia kontrol itu, ni macam kita kontrol cie, awal ni kita kontrol cie, rupanya jangan cie, ni cuma Komen macam ni, kena macam apa? Tadi ni aku go, tentang mana orang piu, mana, tentang mana fora, ni aku ringgit, tentang mana orang fora, ni fora kita kontak ni tu Indonesia nak tu, awalnya sama kopi, jadi kena. Yang lebih jika awalnya yang masih cuma ada kualitas, yang mana ni namanya konsekuensi. Kan fisika, nampak mentalmente kan tentang cie, kan? Yang mana importante. Agora já vai jadi yang tu dah yang tu identificação, yang tu identidade, kan? Eu não sei se vocês podem falar inglês. Eu precisava português, mas eu entendi. Então, sobre a questão de identidade ou identificação no meio da cidade, é isso? De como os indígenas ela pode, um jovem, né, pode se identificar ou ter uma dificuldade dentro do meio da sociedade civil e ela tem encontrado bastante barreira. Isso deixa a autoestima caia.
ela não consegue sobreviver. Porque lá em Manaus, eu trabalho com 35 jovens. A gente tem uma casa de apoio lá, de estudantes universitários. Lá, eles enfrentam muitas dificuldades. Né? De Manaus, eu não vou falar para ele, ele enfrenta. Não tem calma. Dificuldade, se não tinha ele lá, ele uma condição de econômica. E Natal, ele conseguiu nascer. Uma nível de minha que está na tua, né? Minha na rua, que não vai ficar de matemática, está de então, muitos fatores que realmente afetam a autoestima do juventude. Tá? Perfeito. Como recuperar? Superar isso. Então, eu acredito que vamos superar muitas dificuldades através da união, diálogo, escuta. Por exemplo, eu percebo bastante jovens conversando. E a gente identifica, por exemplo, eu vejo aqui algumas pessoas tristes, algumas pessoas são velhas, tem pessoas que enfrentam os problemas pessoal, né? Então a gente consegue, como alguns psicólogos, a gente tem uma técnica de conseguir medir algumas áreas meio abaladas, né? Então a gente consegue recuperar através do diálogo, da conversa, do acolhimento que a gente faz. Obrigado. Eu vou falar, essa aqui é a minha colega, minha chefa, e não manguei. Boa tarde a todos. Falar sobre o que ela perguntou, né? Ela também é nossa colega de produção, falou que ela também é psicóloga. Então, essa é uma grande barreira que a gente enfrenta, né? Como que o indígena ele se comporta nos espaços públicos, como ele é aceito, né? Então, essa é uma barreira que a gente enfrenta até hoje. O que falar sobre isso, né? Como superar? Primeiro, eu sei quem eu sou. Eu tenho uma identidade. Eu me aproprio daquilo que eu sou. Eu gosto da cor da minha pele. Eu gosto do meu cabelo. Eu sou indígena Concama. Eu sou indígena da etnia Ticuna. Eu sou indígena da etnia Coberta. Eu preciso me apropriar disso. E eu preciso ter um orgulho do que eu sou, né? Diante disso, eu saber quem eu sou e saber o que eu quero, saber que eu sou um ser de direito, eu tenho direito de ir e vir em qualquer lugar que eu quiser. E eu tenho que ser aceito do jeito que eu sou. Seja eu negro, branco, preto, pardo, gay, de qualquer religião que eu tenha. Assim como a gente tem entre os brancos, a gente tem entre os indígenas todos os tipos de religião, né? Católica, evangélica, a gente tem pessoas que acreditam em feitiço, que procuram pajé, que procuram perseguição, então são várias as crenças que tem. Diante disso, eu sabendo qual é a minha espiritualidade, eu entendendo quem eu sou, eu adentro aos espaços, né? Mas a gente sabe que a dificuldade é muito grande. Mas na medida que eu sei quem eu sou, me aproprio disso, eu sou um sem direito, eu posso ir onde eu quiser, falar do jeito que eu quero, com a diversidade que tem. Uma vez uma psicóloga que veio de São Paulo fazer uma entrevista comigo informal, ela perguntou, a gente tem problemas de suicídio dentro da UFSC, o que fazer? A gente não sabe como lidar com isso, por isso que a gente veio aqui perguntar para vocês como é que vocês trabalham, né? Como é que é feita a psicologia dentro do contexto indígena. Eu olhei para ela, como é que você fala com essas pessoas? Como é que você faz a escuta? Como é que você faz o acolhimento? Tem alguém que faz a tradução? O espaço que você edifica com essas pessoas, ele é um espaço minimamente
que tenha um contexto da cultura dessa pessoa, pelo menos um espaço onde ela possa olhar e ela consiga se identificar nesse espaço. Eu perguntei a ela. Ela disse não. Ela disse, o primeiro passo é esse. Né? Como que eu vou falar com uma pessoa, fazer um acolhimento, uma escuta, se essa pessoa nem compreende o que eu falo, né? Então, a gente precisa de espaços que sejam adequados, né? Aí a gente vai falar de Natal, os pessoais, então, a gente parte desse princípio. E aí, se eu estou recebendo, eu tenho que buscar esses direitos, eu tenho que estar nesse espaço, assim como os jovens daqui já fazem isso, né? Eles são os protagonistas das histórias, hoje em dia a gente está falando, né, muito do protagonismo indígena, aí se levantado, e eu acho que é dessa forma que a gente consegue superar essas barreiras, né? Dessa interculturalidade. Que a gente está no espaço público, eu já ouvi vários jovens relatando. Eu estou fazendo um curso, estou na universidade, mas eu sinto a dificuldade quando eu vou falar e apresentar o trabalho, quando as pessoas ficam confundem. Mas será que por isso eu vou desistir? E aí, é dessa forma que, como ele fala que a gente precisa acolher, eu falo sempre para os jovens, busque ajuda, né? Você, como qualquer um outro, você pode chegar onde você quiser, você tem que direito de ser o que você quiser, você pode ser o que você quiser. Então, é dessa forma que eu acredito que a gente vai conseguir superar, né, esses preconceitos, essas barreiras, e ter essa autoestima. Se eu sei quem eu sou e eu quero chegar onde eu quiser, e eu tenho o direito de branco, preto, pardo, a gente vai conseguir avançar. Né? Então, por isso, e a gente já avançou muito, a gente já nessa conferência, a gente vai partir muitas ideias, né, que de repente pode se transformar em políticas públicas, que vai chegar um momento que a gente vai estar inserindo em todos os espaços como já são hoje, né? Tem muitos indígenas aí com espaços muito importantes. E é isso. Eu acho que esse é o caminho. Espero ter respondido a sua pergunta. Mais uma pessoa lá que levantou a mão e a gente vai dar continuidade, tá bom? Temos mais uma palestra. Cadê mais uma levantada lá? Só mais ele, tá bom? E a gente vai dar continuidade. Dois minutos, tá bom? Preciso tempo. Uma questão, cada delegação vai dizer. Tudo bem, pegar representatividade espiritual. Como cada instituição do vai ser na volta como dificuldade, drogas, alcoolismo, comunidade não vai ser apoio que conseguir não direito Natal, Memang saya kena mana sosial, kena panci, mana sosial memang kena komisi punya kena ni yang kita tahu pada loh kena memang saya nak ucap saya yang ke sekolah privat atau universitas privat nak ucap awalnya cuma di luar atau mana itu kan rumah ada yang memang unik
Mas se fala mesmo, não cara, como se diz, aí é bacana, é bacana. Nema se eu não te falo, eu não quero, nema, até que eu não quero. Não vou. Não vou nem onde tá batendo, vai funcionar, tá cara, tá, mas não vou. Tá cara. Entre 2015 para cá, né? 2015, né? Natal, aí município, tudo está funcionando, né? E aí, agora, na reunião, já na movimento estudantil, né? Estudante ganhando, né? Para, está na reunião, memang pribadi kena memang ini semua memang ini kan memang oh jadi semua di juga municipio kan ini semua kena kota mana gitu macam mana ini semua nah kita kena tahu kan memang oke kena memang ini mana kan ini semua itu kena ini memang upah macam well sih nama tanah Akan discuss kita. Nanti ada kuliah kita lupa masih well nanti baca di asas kita ini yang ini nah. Next di apa itu? Nanti kurs kita semua macam kan setan ada. Esok ini nanti ada kuliah apa di nak discuss nanti nanya. Ada cerita nyaman kan nama Noah, itu kan ini berhari Natal ini kan pada konten itu lupa kan ini kan kayak kan ini nyaman kan nanti kan agora nunca saya kira mau kenal seperti itu saya cepat nunca tadi dia tentang ini Ada montar yang ini pakai tanah seperti ada yang nyata juga namanya akan seperti ada dua orang yang juga Aí, pessoal, a gente vai encerrar essa palestra agora. Vamos pôr de pé aí rapidinho, pessoal. Tem muita gente que tá com sono aí. Bora levantar rapidinho aí. Estica essa perna aí, tá tudo. Tá com sono, levanta a mão aqui pra cima assim, ó. Aí, pessoal. Torna pro lado aqui, ó, pra direita, pra esquerda. Isso, bora levantar aí, pessoal. Balança a perna aí, deixa que tá com sono. Pra dar continuidade, pode sentar, se você quiser sentar. Se quiser continuar em pé. Pra dar continuidade, vamos chamar aí. Agora com você, apresentação cultural com o grupo Joy, na responsabilidade do nosso amigo Genário Araújo. Cadê o seu Genário? Está por aqui? Cadê o seu Genário? Um aplauso do seu Genário. Está por aí o seu Genário? Cadê o Genário? Cadê o Genário? Foi para onde o Genário? E agora? Casa dele. Foi para casa dele? Puxa. Vamos dar continuidade, então. A gente não pode pausar. Sim. Eu só quero registrar a presença. Importante pessoa aqui. Na plateia. Que vai agradecer registrando. Por favor. Vamos aplaudir ele pela presença dele. Mas vamos cantar assim mesmo? Vamos pôr de pé rapidinho? Vamos cantar? Beleza? Continuamos então. Pode trabalhar. Se você conhece esse louvor, praticamente comigo. Esse louvor é um louvor evangélico. A gente canta muito ele em missões, nas viagens de realização. Talvez você não use a segunda palestra, tá bom? Se você conhece esse louvor, juntamente comigo, da banda 4x1.
Eu tenho um chamado. Jamais vou me calar. Eu tenho um chamado. E eu fui escolhido. Na pessoa do Eric! Eric, gostaria de convidar você para fazer parte dessa forma. Por favor. Ali tem uma cadeira. De quê? Pode tirar. Até? Gente, o nosso chefe vai dar uma palavra. Ele merece. Quer? Valdir. Marcos, por favor. Boa tarde a todos. Olha, na abertura foi hoje, né? Ele disse que estava lotado. E agora as pessoas já estão voltando, né? Uma conferência como deve ser aproveitado o momento de dialogar. Por isso, que eu convido amanhã, seja ela pai de família, convide mais, porque amanhã será um prazer dialogar com vocês, que é a pauta da FUNAI. Convido vocês. Eu peço, por favor, que será um prazer conversar com vocês, porque um momento como este, né, a gente não consegue nem sempre poder trazer muita gente para uma conferência como essa. Por isso eu peço, pessoal de Betânia, né, que continue até amanhã, porque a gente quer dialogar com vocês. A minha pauta da FUNAI será um prazer conversar com vocês. É isso aí! Aqui é um veterano que Sim, pessoal. Antes da gente começar a segunda palestra. quero consultar a coordenação, que é a mesma. E pode? Então vamos chamar o antigo representante de Alta Cruz, por favor. Tem algo a dizer? A mesa. Salva de palmas para o João Lourenço Cruz! Olha, então, não é professor palestrante, médico, contando a cara, ele não é cara, tá aqui nada, não manda aquele professor Branca, não nada, não manda aquele, foi ter, então, vai ele aquele, feijão, ele só limão, como mais não pretende, aqui, agora, corta cara, nenhum, é que ele vai mesmo.
Tôi đi dạy cái người cho tất cả của người cho tất cả cái cho tất cả cái người nào đó nè tất cả những cái nhà có tài nó phải professor. Sama kegenyakan yang pertama dan maka ungkapan awal yang pertama kali ungkapan awalnya luarin cuma tak kemajuan kan pada ayat di konten itu di refleksão tekna nyunya kita cinta berhasil. Jadi ada yang ada marcação na de pé, memang mungkin dan sekarang. Memang, ya tak ada yang macam, ayah apa macam, boleh, memang mungkin leh, tapi kalau ada banyak kali. Tahu, macam ni orang zaman saya sem lei, kena, makna ini total semua tadi, karena diskusi kena, ini semua punya ini, kena mana advokat jadi ini, ya, betul, tahu apa lei, apa aku angkat, satu job yang ada di depannya. Mas, Agenda mais nah, idaman itu nyonya hanya ada masalah, nah gitu. Nah, itu marilah jema, mungkin, nah itu mari, nanti kita tahu ya, nanti ide ada, suku ini jema, kita tahu, kan? Ya cuma psicologia verdade, né? Que eu matar assassinato, homicídio, ficou uma comportamento, personalidade que comportamento excessivo, né? E na maioria, mas na que não é, pá, aí que criança, né? Se vai que tem como que né? De novo que uma criança, que tem que né? Vai perto, aí já vai de novo, né? Vai perto, aí que né? Mas mais sana bayi nak bukan mantak, kemarin kemarin aku menai bawa jalan kerang, aku menai kerana sana bayi nak ni ya, ni cik tak ada ke, mai, jadi ni pantai, jadi taman, ni nak buat cik taman, ibu ibu kemarin makan mai cik, kau nak ni taman. Mà mungkin ele nak buat sesuatu lagi, ele ni yang macam ke buat sesuatu kita nak tahu kan, dana ke alu kan, dana ke angkat kan, tamat kan, oleh mana orang alu kan, jadi kita nak manfaat. Olha, história, vamos ver. Dia kita nak dia masak. Dah, kena. Sesuai sama kena. Dia mana ada, sebenarnya memang as orang sih yang kena jadi tahu, kemana. Nanti nak jalan mana sekarang. Kerana ini konten jangan beranci semua ada di mana sebagai yang kita jadi berubah. Dia sih memang dia terkena. Ni yang jadi dia apa nak kuih sama, apa nak lupa nak beli ni, jadi dia cuma ni lori cik ni dia cakap, apa nak dia cakap ada kita tak sama, kerana dia asyik, dia mana jadi tertai mukuli dia cakap dia cakap kau mukul, tahu tak dia cuma yang kena. Dia cakap kan, dia macam tu, kalau dah ada lebar, apa nak lupa orang dia tak pernah kerana dia cakap, kerana bukan ini, baik kerana pakai,
Ngày bắt đầu từ nó cao từ ngày bắt đầu phải mua những cái gì mà làm cái gì cái cũng cái nó từ nhà mà cái chỉ ta chỉ cũng ta đi cái nó chỉ nó để cái nó lố cái cái nó lố cái chỉ cái làm cái của nhà mà ta nó có đi rồi nó mà phải cái đấy ada teman teman ini mas como consequência vai dar para o dia Ótimo, obrigado. Nesse momento, vamos dar a oportunidade, vamos receber a nossa jovem Elisinha da Silva Mendes, aí com o tema Direitos à Assistência Social. Uma salva de palmas para a nossa jovem Elisinha da Silva Mendes. Chào cháu ấy là Elisinha Maria Silva, cháu ấy là nó cứ này là nó cho nên mà cái áo bông đó là một cái mà phải là nó là Política Nacional de Assistência Social. Ini nanya. Política Nacional da Assistência Social, comunidade, não família. Não, tinha existe política nacional da assistência social. Acaba muito aí com a Constituição Federal, direito à saúde, direito à saúde, não pode direito à previdência. Nhớ tên vị ai lúc có assistência social, moradia, assistência social, nghe cả chết chúng saúde, não é nenhuma categoria, educação individualidade, política nacional, aku tadi mengenal, jovem na política pública, minha ela esse é o psicólogo, ideal. É a questão da saúde mental da jovem, agrava a questão social, a nhưng mà không như nghe nhưng cái máy thì cũng còn mà có vulnerabilidade social nhưng mà tao mà không tem sentido e tá dividido já não é e nível tá dividido em uma volte na linha atendimento na linha atendimento kita kepada suai sistema unificado da assistência social makan organiza programa serviço de televisão ini programa minha casa minha vida televisão ini mereka assistência social. Nós temos vários níveis. Preocupação Sorry simpan aja. Humilde,
Aí, rico, tá empresário, tá ganhando, mas ganha, minha tá rico, Te entra một cái check. Đó, cái bố chỉ là cái này nhớ nữa đó, bài sẽ là tin sẽ nó traz nhà nó cái internet chỉ lên không có gì vật tàng trao với nó là bài sẽ là tin sẽ política nacional itu mengenai apa política nacional é pobre, itu nanti dan itu cara buat main té gì tôi cũng mua đấy tôi cũng mua đấy Nah, siang vai política, programa, mas foco, os programas sociais, vai estar com o programa sério. Nhưng bạn ấy nhận mà đi xin Programas de benefícios sociais do governo federal. A Política Nacional da Assistência Madura do governo federal cria o governo federal cria políticas públicas, políticas sociais. trời tao cái là phải chịu cổ
non sei spagliare, quello del problema serve a chiamare non ha tutto, che sono tutto niente. E quello funziona no, sta su e se la testa sta in una straniera, ma non mai sta nel corpo, e poi non va niente, poi non ha non mi guarda la canza, non fa una cosa che ora che ma è non si può immaginare ma qua Pure di servo. Kami rất là nhiều đi program này thì dia apa yang kami trong một cái các bạn ini program này mana banyak ada tak cina ini ini kan kamu apa boleh kesempatan itu boleh saya kalau mereka dulu itu kita kami misalnya biolog itu kalau boleh kesempatan ini aku di sana soalnya ada ini tak ada lebih jauh nah kami ini umur ini macam Này thật khó chịu. Program conhecido como Bolsa Família. Bolsa Família deve ser boa. Programa Minha Casa Minha Vida. Programa Minha Casa Minha Vida. E não funciona. Não, outro tipo. Não, o sistema não é cadastro único. É cadastro único. Cadastro único do sistema. Tem formulário. Na quarta, Agora eu sou Zé na frente minimal cada tipo na rua e aí kami essa coisa que eu analisava Razia makanya saya tak tahu sama hari ini sama bulan uji tahu hari ini sama program apa ini program apa namanya program programnya ini apa kak program program jadi nhà này cô sơ này vì cho mình để cho tổ nói là quá đó rồi là nó mẹ nak cuma amalnya kan kita nama kita itu program itu tadi gue ini terkadang enak dengannya enaknya dan kayaknya kan ini ada apa yang enaknya tahu itu kan kurang itu kurang ada yang jawab jawab kurang ini nak ngomong sudah tinggal, nak orang apa ini fokus kami dapat cara sulit saja. Ini kan sama seperti cari kalau tahu kalau sebenarnya sama apa yang kita tidak tahu. Tangan ngambil, penyambat.
Jangan kayak boleh banget kita, cuma kita tanya, nanti agak iya kan? Tidak, tidak, nanya atau program. Quả trứng mà mẹ ở này quá xeo lắm nặng bè lúc Aku tak tahu bagi diri, tapi ya, itu aku memang saya tak tahu. Oh, itu teh, sama ini, itu teh ada mana ni? Ya, kali ni. Dia kata, oh itu, ni kata apa lagi ada di dalam. Aku ni sensitif lah. Dia aman apa? Tahu apa ni? Dia aman tu. Saya rumah. Tadi Pak Sofia ngomong esse governo ini ada mana itu sudah kata semua mana kerai apa itu dokumen mana itu mana itu mana ni apa itu mana ni tổ cái mana ni tổ cái mana ni pada cái từ mà đến hôm nay chúng mình có cái có các energia cái này là từ chỉ từ hôm nay chúng mình mà chúng mình có gì cái các chúng mình vừa chỉ là nó ít cả nhé còn cái là các chúng mình nó là chúng mình đi mà các bạn aku kan saya nanti mau mengunjungi tingkatan Jangan ưa trên muộn. Nó mà tưởng hiện trên cái kì Tahu kok produk sebenarnya từ máy trade di sini medio bu itu sama untuk tanya saya nhưng mà chúng ta hay đi trade cái này các bạn từ mana di jago di sini medio itu pun dia ada tempat enak punya dia ada enak pun ya itu pun dari ini apa kamu beli apa ni ya kalau saya từ mana kita itu mana yang aqui me Bolsa Família, é uma Bolsa Família de transferência de renda. Quando é transferência de renda? A partir do momento ele vai transferência tem ele por renda e aqui outra renda. Ele não pode fazer transferência de renda. O pessoal por essa ele program itu là nhà có thể gì ra social gì nhưng này các bạn nhận thầy chỉ là mẹ em Bolsa Família di program MEI aku yang vulnerabilidade social kan paling banyak ni na África sama ni pobreza Ada imagem de você. Ah, é que na tahun. Apa? Bolsa Família sama ni bukan anak aku dikatakan jadi Bolsa Família hanya sudah ciri kita harus kita ngomong tak salah ngomong
Ini còn bố mẹ tao vậy đó. Rồi có đã cần in ẩu lắm mà cô nó cũng quảng rất là nhiều nên cái này là đi đến sau nó không thì ta là nó có cái đây chỉ và cái đây của mẹ ta đang ngủ ta như là con không phải cả cái nên mà đã cô mà như con nó rất là nhiều mà ta cả cái đầu cái cua ra đâu mà cô mà như là cái thì cô mà như là cái cô đấy là giàu thì như thế tao cô đã từng cái cô này cứ nó cứ đùa cái diferente de então ainda não é ele né não é o que ali também meio não tem que ter que ver e aquela cháu ấy cái nó tao có một cái gì chẳng mấy cái nhà cái nó đi từ là nghe rồi đi bắt đầu là về con em cái này là được đi bắt đầu về mua cái nó muốn chơi gì hả gọi là để cái này là quần xin là vì sao mà có tới cái nói chỉ có để mà để cái bà chị đã có sao an của cái pobre cái sau đó tôi đi xong thì cũng cái pobre chỉ có tao mà cũng pobre tôi nhớ về cái này thì là cái vì sao mà cái gì cái đó là cái tay của cái gì cái thì là nghe cái này Brasil é mais pobre da também é quanto mais o Bolsa Família receber ele pobre o oportunidade não tem với là bữa là đi ăn thì tao mà ăn thì đi nhé nó mới ăn cái đó từ thằng này đây ấy với là có nhà phải đào của tao này pobreza ya está na luz, ele tem que estar ele está na existe pobreza, tal é tal mas ele está no corpo da por aí está lá é que tipo família direito a ninguém direito segundo bastante kalau kota la ciudadanía Rupiah deh tahun kita jauh um salário mínimo, a minha também não há um passado de salário mínimo, 1.321 284, mas é novo, từ cô không làm việc thôi nhưng phải chỉ là sẽ ra là cái nuôi cái cho nên hầu cả cái ông để bạn nhìn phải bắt bạn nhìn nó sẽ nghe hay là phải các nhà nó bắt ta ưu tiên để cho nó gì là tao nhớ thế đó mà các con bây giờ nó thì cô thì oh ada Quran tu dah sewa
Tapi nak urus si bos kami no. Kita tahu bagi ni urus ada lu tahu. Tahu apa tak kanya tahu. Hanya servis polis komplik. Ana OPS kita tahu kan nak kami tahu. Ni kemana apa lu kita kami yang pergi ada bukan. Olha, não é que vai ganhar, não é que a gente diz que não é psicologia, a filosofia, então o perfil já estudando a posição sexual o também já foi direito a violador. Aqui na luz e para só está bolsa família já o cria era da cria sempre referência especializada em cria uma coisa que e família para direito violência física violência psicológica sofre a maioria daquele que vai fazer direito a viola uma cura que vem é que mais ou menos já sai quando ele já sofre não vai fazer depressão continuar porra da deficiência mental, deficiência física, na pintu jadi menolak previdenciário, não, por exemplo, do pedido não, comprova ali, dificilmente a gente salta. Previdenciário, já o sonhei, benefício já um salário mínimo, e na boa não vai estar já um salário mínimo, kalau itu namanya yang ada di sini, jadi kan bicara kita namanya kok kita bulan artinya kan bulan itu uma previdência, uma contribuir, né? Aquilo mais bicara de até quando mais está, vai matar a alma dele, sabe? É mais previdência, sabe? Então, porque quando não está ouvindo, yang BPC katanya no kriteria PE kan ini yang kan PE kalau berenang sendiri ya gomang ini patah sim uma lagi jadi sim nak boleh pakai kurang tu tapi macam berenang di pesawat itu nanya mana gede jangan dulu. Ini anak-anak kacau itu polisi nasional dan sesuatu yang itu kok itu tak ini. Kita apa yang dari aku punya aku makan aku. Tenang dari ini
nói nhau này có chân nhau về mà đi Mẹ bây giờ chết tất cả quá. từ mà đi đến bắt đầu nghe mà đi từ bắt đầu Để vài buổi tuần thì đi mà đi đã thấy từ mà đi từ ra về tính các bạn nhé không cái này cái không mẹ thì nhớ nhớ mẹ cũng nói đi nhìn các cái chữ hay mà chữ hay cô sẽ bắt bạn nhé cụ cho các bạn nhé là các cụ cho đi hai đi không có mà không ai mà không ai để ini yang mata itu diri ini rumah dari itu katanya aku hari tanya mereka macam mana kita sosial jadi dia nama reunião biar chakra game Nghĩa bỏ có thể đầu cái pha ra là anh để anh nhìn cho chị nó để cho chị anh ra để là cho các nhà anh nhớ đó lúc đó là người rất là nhẹ một cái tông cái tông gì để bắt đầu chỉ cái của anh là khách có cái tông về nếu mà sẽ là cái tông ông biết kita akan hidup sosial apa apa Mahal từ mấy tỷ Buah tol buah dia tol nó mình tuổi có một quả có nhà của mình là mà một trăm bốn mươi nhà ăn được gặp nhà này này bên bênนู้นnày này tôi đi đi nhà đi đi rồi lên có nhưng mà lỗi đi chỉ mà tôi đi chơi biết cái này coi chị ấy mà chị por céu ali jadi imagine kan kita tahu kan vulnerabilitas itu sosial kan ya ada bu ya từ ở ý các bạn về sinh các bạn về sinh các bạn về sinh vulnerabilitas itu sosial kan ya kita tahu kan jadi kamu tahu apa kan dengan ciri itu buku apa kan ya yang saya maksudnya nếu mà các bạn ciri mà ciri mà từ anh gặp lúc mà tăng gặp từ mà nó nghe đấy nó từ trong nó nghe sau nó nóng tận nó từ mà cái lúc mà tăng gặp được mà đi nhẹ một trận nó làm mất đi nhanh như vậy đấy nó chặt tay cũng tả được nhiều mình nhau để từ mà tao mà tập vậy chúng ta biết tất cả những sản phẩm này anh chúng ta cái nhà mà Durante o professor fez apoio do serviço público, a professor tende a ser paliativa e insuficiente, né? Na paliativa, Martin, Maria, fica vendo que a tarefa insuficiente, então, fica isso tudo, não fica com mulher, mas fica
As políticas públicas, a assistência social foi Nosso tempo encerrou. Akhirnya polisi yang assistência social Paraguai, dia ela veio, Paraguai, aku tanya Paraguai, program saúde, previdência, educação habitacional, habitacional moradia habitacional, saúde, educacional, políticas sociais, cinema, todo direito. Todo direito mesmo, na garantia, através do programa. Último painel, proteção de suas, né? E a proteção de suas, né? né? Amanhã, Secretaria da Educação, na altura, ele que está no mundo, ele vai me ter, Então, palmas novamente aí para a nossa jovem Elisânia da Silva. Mais uma vez um aplauso bem forte aí, falando sobre direito à assistência social. Vamos abrir uma pauta aqui para as perguntas. O que eu vou fazer agora? Vamos fazer uma dinâmica. Eu gostaria que o pessoal permanecesse. Por favor, não saia, tá bom? Vamos ter já uma dinâmica bem produtiva aqui. Vamos abrir uma pauta aí com o nosso amigo José. Sim. Só um negócio aqui, pessoal. Um aviso. Temos uma caixinha, levanta aí, Ana Paula. Temos uma caixinha aqui que a gente improvisou. Para que é essa caixinha? Essa caixinha vai estar aqui ou então vai passar aí com vocês, pedindo uma colaboração de R$1, R$2, 5, 10, 20, 30, 40, quem tiver e quiser nos ajudar. Para que é esse dinheiro? Para a gente comprar o nosso suco, para a gente comprar o nosso pão, é para nós mesmos, tá bom? E se você tiver, essa caixinha vai estar rodando esses dias aqui, tá bom? Então você que tem o seu R$1 já vai começar a rodar por aqui, é tipo aquela ofertinha. Tá bom? Então, se você tiver e quiser nos ajudar, temos um paneiro aqui também, tá bom? Fica 2 pessoas responsáveis aí para colher esse dinheiro, para a gente comprar o nosso suco, tá bom? Nosso suco,